Menya amateka y'umuperezida wakoze ibyo abandi batigeze bakora. Uwo nta wundi ni uwahoze ari perezida wa Amerika, ari umunyafurika aturutse muri Afurika wabikoze wenyine. Amazina ye nyakuri ni Barack Obama cyangwa se Barack Hussein Obama. Twifashishije ikinyamakuru worldplace.com kivuga ko Barack Obama yavutse mu mwaka w'1961 ahitwa Inoru muri leta ya Hawaii. Se wa Obama ni umunyakenya Barack Hussein Obama, naho nyina akaba umuzungukazi w'umunyamerika Anna Dudam. Ababyeyi be bombi bakaba barahuriye mu ishuri rya West East Center muri kaminuza ya Hawaii ahitwa Monawa, aho se yari umunyeshuri woherejwe na leta ya Kenya gukomeza amashuri makuru muri Amerika. Ababyeyi ba Barack Obama batandukanye afite imyaka 2 gusa. Se wa Obama ajya gukomeza amashuri y'ikirenga PhD mu ishuri ry'ikirangirire Harvard University, hanyuma aza kwisubirira muri Kenya. Nyina nawe yaje gushyingiranwa n'umunyeshuri uturuka muri Indonesia Roro Setru, babyarana umwana w'umukobwa. Umuryango wa Obama waje kwimukira i Jakarta. Obama yiga mu ishuri ryaho i Jakarta kuva afite imyaka 6 kugeza ageze imyaka 10. Ubwo Obama yaje kwinjira mu ishuri ry'icyamamare Harvard Law Schools mu mwaka w'1988. Naho mu 1989 igihe Obama yakoreraga isosiyete y'amategeko yitwa Sidley Austin LLP. Mu mwaka w'1999 Obama nyuma yaje kunganira uwo bita Michelle Robinson mu mategeko. Bidatinze mu mwaka w'1992 yaje kurushinga n'uwo bita Michelle, babyarana abana babiri. Abo bana babiri umwe bamwita Maria w'imyaka 8 n'undi witwa Sasha w'imyaka 6. Mu kwezi kwa Nyakanga Barack Obama yinjiye mu ishyaka ry'abademokrate. Ibyatenze mu mezi make yakurikiyeho yahise atorwa muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2007 nibwo Barack Obama yatangaje bwa mbere ko agiye kwiyamamariza kuzayobora Amerika ari mu ishyaka ry'abademokrate. Abwira abaturage ko azagerageza kuzana impinduka muri Amerika. Bimwe mu byahinduye imitima y'abanyamerika kurushaho kumukunda, cyane cyane urubyiruko. Ibyamamare byinshi, abashoramari, abakinnyi ba sinema n'umupira, abayobora ibiganiro kuri televiziyo zitandukanye, bose bari bamaze kumwiyumvamo. Ku ya 3 Mutarama 2008, ku nshuro ya mbere mu mateka umwirabura abatsindiye kuyobora Amerika ku majwi arenga miliyoni 9. Abaciye ko bari bahanganye John McCain